mwei wa nyanya 88 na indi ni muthenya ungi musio twakomana na kubanthini wa mitambo ya Mutongo TV tunenanisie maundu makonetie witi tuitumia ndawa cia miti na twina mutaalamu kuma kliniki ta Rafiki Herbal Clinic eta Dr. Mwithia ethwa aisungio maukolio na tondu ithi twayo kunenga maotao nukwithia itwelesie muno yundu wa kwisiana na mawau na be amwe kukwithia ailika kinthini chake kuma nondu muntu tona kwithia no wau na wende sinu wau iba kana dalili cia mawau omwe na nondu tona kukwita nitawasalisha beti wambua nina ukethiana na uthocha watindata natinda nesa umundi ndio na nyanya nane kethia musia iseni kana twambie mwenda musia Mutongo TV na ukethiana na uthocha mthenya wa umundi kwa masito ni Dr. Mwithia daktari kuma hospitali wa Rafiki Herbal Clinic na ningu kwata weni twende nyekilunguni cha witi. Asante namba cia daktari no isi uko na sivitala video akio chaku na mama okolio ala utaona kwithia wina mo tuma kwisila kwa ile 3 23915 no namba yo tuma ni mkuvina hindi kunia simu daktari kwisila kwa noti monza ile emo noti kenda noti namba ni 0722 100 na 900 kana noti muonza nyanya inya ile 5 ethia wene kulio ukwenda kunena nyana daktari kusila WhatsApp kana kumkudia p ni kutuma visa ya kindu tena kuthia umite kwa kube ethia wena WhatsApp na nukwenda book appointment ni noti muonza imwe noti kenda noti nyanya 0710 990088 na nambi sisio ndesi kunenga we mwendo musiaisia mundu eva wina mathina meki vathukanyo wangangite wimamba uitino kale kukwata wetu mwanya na daktari munene wa clinic cha Rafiki Herbal Clinic na keta wa Dr. Mwithia twambia na ila mundu wabika nthini wa clinic cha Rafiki procedure ya kufikia kukwata witi mundu pe mundu tunakwithia hii clinic lingi pele ana consultation fee yulu lakini ndesi Rafiki abikai customer ili hata kana customer treat hata nikana kabike kwa na daktari. Asante. Wabika Rafiki Herbal Clinic ndo chambe nukwata kade na kade usu silingi 500 na wakwata kade usu biba ingi biba once na ukatumia kade usu kulika kliniki ni situ sionde ila sibande itu ya Kenya kuina kade usu biba bangu tona kuthawiwa consultation fee kana kadi kana entrance ya ulika Rafiki Herbal Clinic. Rafiki tuibase consultation fee to consult ya free ku ethano kwenda kumwona daktari Mwithia waiba kadi umwona mana na kila kingi nukwata fursa ya kuthimwa mana patendi vyo na imwe ku isio metalatala yitu ya Rafiki Herbal Clinic wikwata kadi uyona daktari mana withimwa mana na ikuma pindi tukueleasya ndevisitu ukosa asili hata na mundu mwe kolonge mabitu kana kulingana wewe waite chau ku tuamba kuthima tukamana kana kila waite kenda tukakutabia dozi ya kutona kuambia siana ta no kaibata kwa kuve mitalatala ila clinic cha Rafiki Herbal Clinic yete ni mitalatala ya kwikithikana wenu wakwata witi mwailu na webikia kukwata witi niwe silanzi ila sielite takukwata ithimo cia mana na kukudwa kuma kana daktari nukosa mwanya ama na history yaku wowo wekaleta mwini waku ibinda yanata na yone nge busopia yako mana kana be na mundu wakwenu withitwo no wowosu ni kindu kithitwo kiende na kwikinyia misini yenu ni kana mane oiti ambia ba na aita ata na ikindu kisio muno daktari ko ila kwasekana ithimi sio ndani mana nurube mundu tona kwithia nitapimwa kwa ila mundu wabikia na kuthimwa at least no kumana kana eka kwambia weight ama mie kila ukoitwa na tiku tatethia na ni kindu kisio muno na ile kwa mundu tona kwithia baya ni mweni Mutongo TV kila muthenya twithia na mweni mtu mgeni kwa hichi kipindi na mtu mgeni pia ambaye ameanza kututizama leo mawawala waita kwa mituke nde kwa jumla thank you ifita mauma connected tema typhoid malaria amimpa kana mwalama kwa ta ibuni ta stomach ulcers na wina acid bingi ibuni kwaku wakara Rafiki Herbal Clinic to kuita nesa tuitumia ndawa cia miti pia netukuita mathina makonetie mundu wina mathina wa thina wa mbio ila tuweka okuni kilituona kana ndugu makwata thina wa mbio na mali manakana ma woye mbio ituita mbio nesa na mbio yalia kana sitema kana yema no kuma ndo bailite kana kada wina failure ya kidney tuita nesa nituita cleansing ya blood kana blood purification tontu isikana mbio ni sita ambasanda kame ku nitumia mitila tutumia ya abo kwikide kana ni atethesia mbio siaku
kuthambia inthakame kumia mauta alama tailite mwini kana lamethana pethina wa potibelly kana overweight ntumane ngaenda oisu na ikamatethesia banene ine ita uwa kwamba twenda kame kana pressure kuno ningo diabetes kana uwa sukari ne ita ukarafika bo clinic yetu ita thina wa confusion kana mundu baluka kutulwa kwa siafahamu kwiwa ni mutomo no mutoko aliangali kwemwe kana migraine headache ne ita thina wa joint na arthritis kana ula witawa mutambuko ula ulika jointini ila ingine tuitathi na ikoneti aka na aume mundu muka endhe na wa periodi kana thakame ya mwiku wa keli kana katatu kana thina wa kukosa mwana kana mundu muka with awo wa fibroid ni tuitama thina sumo ndhe kana mathina tumetama infection ni tuita pia ni tukuita mathina makonetie aume mundu mekimbanga yake mundu me itunda ime eimba either ya yambata kana wina thina wa hernia kana tezi dume kana yamane kuma kana kuma metuki kana thina wa low libido tuone tuitama uma connected special cases ta respiratory kithui kukoa asthma pneumonia kutona nisiambo na thina ingi itona kithalikite katika throat kana manyune maku kana ngaini cia kusia tonsils kana ingi tona kithawimu thina wa skin kana skin infection mumalama kwa taki konde nene itanesa ngitumia ndawa cia miti no kabikia kubwa itu itametho matu na maku makwalia kana maku matoneku kana kanywa kununga ila wabikia no swaka na kuyaoka maundu asombe ningwitha ngithinikia hospitalini witu wa Rafikabo na suti mumo moka hala kliniki cha Rafiki kiko itapena mawangi tutanaweta kana matona kuthia ondalini methe amakia nini ndi wabikia kuthimo ni wo mana aye ini skali na ti pressure kana ini pressure na ti skali kila kibu iko kwa nenda kitali simo tambuka kliniki chake mwithie na sit down nake mutumwanie akuthime aona yuta ona wamina kumwelesio ndo kuwe methe mama na kila uwaite ndo meno tuika indi maikithia kwisila ithimisio ila ni thimisie na utuika sina uwo kana sina sikitwe kana yena mitambo itona kuthima na kuikithia kana uwo lo waite ni mathima mama na we mwini wakwivinda yana atana wenda witwa muthemba mo noti monza ile imwe noti kenda noti na mbese ni 0722 100 na 900 na ingi ni noti monza nyanya inya ile itano ambele ngesimene noti monza noti kenda noti nyanya isuno nambilo tono kunia kunenda kitali na evya wendo kumukudia ona kumukudio maukudio utambito bika clinic kuko na simoni mana ikio credit na kunenda kitali utumwanye nake na inda kitali nenda atu ambe koma na alama visi twasi yani mabingo ite okila muthenya otondo na mina kukwelesene kana pe mundu thia au mundu ni ndo ambe kutuona ungina ke maybe ni ndo ambe kuona kilungu ke na no sio to kama tabia clinic city ni bimbo tokila muthenya ni kana mundu akatambuka bakubi na clinic laki bakubi nake. Thank you. Obisi wito manene umulolongo bakubi na 3D hotel na obisi subingo wakilamena we mulolongo bakubi na 3D hotel flyover ya yellow tubingwa kilamena toka mulolongo then wakata witu musio na witu wa ndawasi ya miti na witu wa kuikika na kliniki laki inki musino wa masaku tuita kilamena tubingwite na musino wa masaku ni wilika sokono wambuka wa Malikiti Wuma Cooperative Bank next to Rafi Supermarket tubingwa kilamena na wakama sakono kwata witu musio wa kilamena musino wa wote tuita kilamena ni watu watindila mudhinyani wa umundi matukuna na tuitila wote wili kama Likiti ambo katikati watazama Agraves na Cecil Hotel kliniki cha wote tupingwa kilamena musino wa Kitui tupingwa kilamena na Kitui tumuli mongolobani ambe wisi namba 5 na inya musino wa mwingi tupingwa kilamena Fathers Hotel kusianisa na Osavina Petrol Station matu tupingwa kilamena na matu kliniki toki matu na kibua kubi na kinatwa Sakobuki kana Matumat Supermarket musini wa Tala kana kuya kunukuita wa Tala kangundo Tala tuita kilamena na kliniki cha Tala tukwate na Flavors Restaurant na Emali tui bus park baki wanzani itina wanaikana booking visi namba 2 na kenda na musini wa Kibwezi tubingwa kilamena Kibweze tuiboba kubina kwa chula hospitali fauwa kubina Tumaini kliniki hospitali kwa chula na Mombasa tubingwa kilamena ando alameda Mombasa watu wa Mombasani tuko pale Mwembe kana Mwembe tayari kaliluka yake tawa Salgoi Street kana kwa Shibu Road uma Naivas uka KCB Mwembe tayari tu opposite KCB Mwembe tayari wapikapo tukada kwa witi museo na witi wa kuikika asuma wabisema itu ala permanent tubingwite
kila mthenya mundu na ndu mito tumanya kambia alikuja sijui akapotelea wapi na wapi ila wafika bandu no utambukite wendete kliniki na oyaye wadinzi yaka na oithi andu kuona kibao ai kuna simu pe mundu kutumwa akose kana makwelesi bala udikilana kana uza kuthia mabika Rafika Abo Clinic maiti ya maimani aye maiti ya mavisini meyetu kundu kusuve ku kana kusese ko unonginya ukatambuka mbeni mavisi muona wewe mundu yemani usutu wa rafiki. Wanasema kwamba mahali ambao wanatibu unaweza enda ukarudi ukabua nenda woka sioka ukaenda kweta mama ukamwete ukaenda maybe wewe una complain ya kindu ukasiokobo na nundu akuikithika na witi witu ni mutheu na ni wati temetalatala ila ya ile itenda kitali amakatoa makulio ala nosete kumana na ala mende kulikana ala ngini ninombanite nuko kukulia ni kwithia ndo ingi methe amaikuli mukulio na nundu amasawi ithe tunya masongia ombe mukuli mingi ala mokanitie na oneni witu wa chuma ni kithelu makonechi muno ma joint uyu mundu ayase kana maho ni mekwimba yundu manayo usuni mutambuka kana mathina ngi we mundu akwenu ko thinywe muongo we mungi ukukira sia yake ni kwanda especially ibinde tuthi tukwina mbebo ko yasu o monte oni kwimbebo ibinde su kisa kudia ando ingi na muno ama mutambuko pe mundu nangu ngi mutambuko ungete ya mundu ibindani la kwimbebo nenda utwelese muno kindeni cha mutambuko kuma bala mutambuko umite mitambuko ni yanata kana ni mithemba yanata mundu amana ata kanena mutambuko na witi wawo na twithio metuke mundu amasa mwendo musesia wa Mutongwe TV mutambuko no wa joint na ukwata joint mwekothi ilaingi na ne ulika kuma bendeni ila wambia kuwa joint sia kuyalia kana wambia kuwa chale cha mwi andu kosete ndu wa kawaida nitukuthoka sia ukose tambi kwa tukamba kuthima tukaikitheka nawe waite mutambuko na tukamana waite mutambuko wiba nikithakana kila mutambuko wenda wile utumia na tukabikia kukuita mutambuko twasekana ulika jointini na muno wambi sia jointini inini sia moko kana sia mau andu agidi makwata symptoms ya kuwa mundu ayanda mwingali kwemwe kana kwa kukutena bina ukitha kuyamba kukila kana ukitha nerves ya kusiotho kuma undu wailite wono ulika thini wa joint kwisila umisieni wa joint kana injury ile kwata thini wa joint situ ndu kuona pia matona kwitha kana thini wa mwongo wake undu pirigis ibanganite itona kwitha imweto na kumamia nerves nele yakomea nerves mundu sunu kwata thina na kwisila thina no uswa nerves ndu kukwete thina wa wala tuita osteoarthritis ayo ka kondwa kwisa na kwa joint siaku mtu isikana kila joint bala nitha either ni itumia fluid ilaita sonio fluid ilete thesia lubrication ya joint na joint ikabikia bandu kathikira kana ndio thukuma undu bailite ni lumete kana ni kwamite nundu akukosa fluid mundu sunu kwata stiff joint pain kana kuiwa chali kitecha kawaida ni kuthakana be pandu po misi nama nebinde ni kwatanite kutwese kana mutambuko ukana sena yandi ingi ila tuita ya rheumatoid arthritis kana mutambuko ukana sena attack ya immune system na itete kwanda kwa mwi kwanda kwa sia mau sia moko kana kuma ukambi ya kwete wo mwingi utana wewa na kila kingi tukwasekana thina wa joint nutona kwete thina wa mabindi uketheketha wewa thini wa mwi waku ibindi wewa iyalia ni watu wakweka na usuito wa osteoarthritis pela tumita juvenile ikwata siana nini ni mutambuko na ukana sia ona ali ya immunity na kukosa mile ila ya ilite sisi kila unenge mwana akuka na mali wala umone wese kweta kana ni matete program zeo ya well balanced diet nukuna kana andwala kuna andwala nini ni mamete wane mutambuko ni kutakana mile ila makuya di mile ila ya ilite hutu asia netu kuita chale cha jointi undu wa ilite tuitumia ndawa semiti pe mundu twakwida akwati maumisi injury abaluka kana akatulika kana akokwata fracture kwisila accident na akobwana na ila ibindi sio ya yambia kuyana ikana ibitukanite kana ikalea kwida joint ilikite pala ya ilite kana ibindi kwatatenesa nutono kwata mutambuko ungi ndinwa mwini kwaku no kambia kukwete mathina nundi tuita na tuyasekana fracture kana maumisi ma joint ni atari mwini kwaku ikithe kana no yitwa undu wailite na nwetha wikuna scanning kusiswa kana joint yaku ni ilinesa undu wailite kila kingi pe mutambuko kweta wani gout kana ukana sena uric acid mbingi ndini wa thakame kana
alama endele kutumia malume na chemical na masia vivya kana ile sina uric acid mbingi ni sababisha mundu kwa thina u tuita wa gout. Gout yeko na sina kuimba ila tu wona mundu aimbite madhun sindu kite ngozini kwake kana kuma uni maimbite kana ukitha ituo chake iwe stop kwite mwito kana ewite mwako uyalia siasa kisia moko kana sia mauni kuimba kana ama oni makuibuvia na watu teku kwa kukuitia la ima ni tuone tando ngima kita na wingi wa uric acid thakame na ni asene nguita thene samu tambo kosu ngitumia ndawa cia miti. Tuna formula ya ndawa cia miti ile kuita joint pain kana chale cha joint unusa pain killer uyenda kuita mutambuko gwa mutambuko nduita wana na pain killer wita wana ndawa cia mutambuko na cia ndawa cia mutambuko sina Dr. Mwithia wa Rafiki Abo Clinic alama utembea na miti alama kuka kliniki makuitwe nikutha mundusu andokila mundusu na suzumala choni kana ndatambuka kana unenda sokoni ndo bika kana unenda andi ndio ambako thi kana mtu naima ndo ambao kumana ibanisha kana mutambuko nuende na kuinvest muno mwindi kwako na netwisi kana atalam kana asomi masi ya mutambuko nduindawa lakini ngu ya Rafiki Abo Clinic tuina ndawa ya kuita mutambuko ukabiki yako. Asante na ili asuni mautao sio muno edhawi ne kulio ikoneti mutambuko yetu mukwisila kwa ili 3 kenda 5 na daktari no kusungia ekulio yaku na indi hotau kuna daktari simu mukulio imo kwa imo ndukaide nanska kusila kwa noti muonza ile noti kenda noti namba suni 0722 100 na 900 kana noti muonza nyanya inya ile 5 na indi namba lengi asimuni noti muonza noti kenda noti nyanya na namba sio mbe ni sia clinic cha Rafiki na wala ndo utambuka withio witio ulomwe wanawale kuthia daktari mwithio no komana na ataalamu angi kana madaktari angi meno tu ikawianite na mekunenga ithimio ila tutumia na mayukuita na ndawa sio mbe ibianene daktari amakatwa makudio alama ende kulikana mekudia kundu ta Mombasa kana nobika na nusio tuisungio sutukasungia mundu goto na kuthiene kudio ya komana kana kama mimi siko Machakos utanifikia nikiwa wapi? Nitwithana ndambuka itu na twithana clinics itu na niling cia ndawa cia miti na nitwithana tukikite kana nitwithana branches tukuthenge bakubi uzikutana na tumia ngalama mbinge kana kutumia fair mwingi kuthi kumanda ndakitali kila kingi twenda kuikithia kana niwathwa na pala utona kwathia mundu ungi we unaboe kliniki na nitwisikana Rafiki Abo Clinic branch situ sivingo wa kila mthenya na bailasi yakuka muthenya umwe twivinga kunenda wandike bandu wethe tukisia ndambuka ya ndakitali wethe wakomana nake twasia umuthi ni Friday matukunana mwanana twatina musini wa wote wilika sokoni wamboka Malikiti katika tuwatazama Angraveti na Cecil Hotel. Inge Friday twitha musini wa masaku na musini wa masaku twitha Friday na twitha hapo welekele sokoni wamboka Masaku Guna Cooperative Bank wa kilalelu with ya supermarket wetu wa Rafi papa imasa next building ita complex program for the Rafiki Abo Clinic na umuthi Friday na next Friday matuku 15 gethia musini wa Masaku ethabe mundu usia isekelimu kitu na nuatia daktari Mwithia na endino withi luko Masaku na kwa matuku 15 uka Masaku tukomane nguite mathina asu withi tonamo nikwitha kana Friday gethia Masaku na kliniki cha pandobeta wa kasikeu ni kila Friday kasikeu ni kusianisia na kanisa wa Salvation ani kwa bonza ni lelo wa Kiyu na ni itina wa Baraka Show na uni ni muthenya wa Saturday ya matuku kenda kliniki ketha Kambu Dr. Mwithia nibo ketha kiitia kuitha tukenda kumana kenda kitali uka Kambu na tuketha Kambu itina wa Kanzi supermarket ingi Saturday twitha bandu wetwa Mlolongo bakuwi na 3D Hotel and marketengela adriva Kajiado ero no bithukisie na no kwenda kwata witi musio uni tuketha twi Mlolongo na ni bakuwi na 3D Hotel na pandubeta wa Mutomo ni buku wa Francis Yanda itina wa Frajan supermarket na mwingi ni Father's Hotel na tuasiani kila mjua Wednesday na Saturday mwingi ni kusianisha na Osavina petrol station wachumwa matuku 10 twenda uthumwa na kuthaitha ku twithana assignment na ngai na wakwambililia ni matuku 11 na tuketha tukiitia
pa ya makindu ethano kwenda kwata witimo sio uka makindu kakoma na kenda kitale mwithia mwene matuku 11 ni mamua nana gethe makindu pa kwa makindu motors itina wa musikiti kana bakubi na paapetawa Mutisia driving school tusiani sema Mutisia driving school na ingi tubakubi na police post hii vengani na total petrol station lelu wakuthi wote na ingi mandi itithi akabandu wetu wa kabati ni kwa kanondu na nibakubi na ATM ya Equity Kibwezi nibakubi na kwa chula hospitali na paya petawa kuva ni Airview kwa Kavila wakeli matuku 10 tukethia tala anduma kangundo guluni kangundo rodi rwai kuya mala galikosia kundukwita wa kuya Joska na Kamulu uka wakeli gethia ngiitia tala pakumi na Flavors Restaurant Flavors idhengeni na Toto na Eastmart Supermarket na ni direct opposite Orex Petrol Station na ingi wakeli to the Zombe kwa Makustande Hotel wakeli ingi to the Mombasa to the Salgoi Street vape Coca-Cola Depot peta wa Salgoi Street kana ingi peta wa kwa Shibu Road na ni bakubi na KCB Mwembe Tayali umaba naivasi welekele Aislasi Avenue na wakatatu tukethia matuku 13 tukethia matu ethano kwenda kumana kenda kutamwithia mwene uka matu Wednesday matuku 13 getha ngiitia bakubi na kinatwa sako booking paakwa kinatwa ndiwo wisi witu wi tuthengene na matu supermarket Wednesday ingi twitha kabisuni kwa chapa chapu kabisuni paakwa mikate wa mutinda na Wednesday ingi twitha paya pandbeta wa mwingi na ni Fathers Hotel na muthenyani wa Wednesday ingitutha matiliku kwa Kimuti Chambio Inn matani sio ni Makilili na Changwasi andoma Zaui Kalamba anakundukunkwita welfare kwa Mutula tuka ba matiliku kila Wednesday matiliku ni kwa Kimuti Chambio Inn matani sio ni Makilili na Changwasi lelo wako vi Ndovea na Thursday tuketha matuku 14 getha Kitui Town Mulimo Golovani Ambe Mulimo uvisi namba 54 na ingi wa kana Alhamisi twithia Mulolongo pakubi na 3D Hotel na ingi Thursday twithia Emali bus wakana kiwanzani itina wa Naikana booking Friday matuku 15 gethia musini wa Machakos kana masaku wa masaku twithia tukwati na Rafi Supermarket kuthengene na Cooperative Bank paave Crossroad wakila lelu umete kuwe matane ukila straight tawende sokoni on your right wa Mina Supermarket no kwithia Rafiki Abo Clinic kiboke nene likabu ground 4 tuibau na Saturday ya matuku 16 tuketha tukiitia Mulolongo pakubi na 3D na ingi tuketha tukiitia Mutomo kwa Francis Sianda noti monza ile mwenoti kenda noti na mbele ngine noti monza nyanya inya ile itano na hindi noti monza mwenoti kenda noti nyanya no nambisu kwa na ibitila bawithio wakio chaku kunienda kitali simu mukulimo kulio ethana tunakuthia wapi twa ni balanda mboka yake kwithwa kana bala clinic chake ki we mundu thiana kudia daktari ni kawaida kwa mwanamke kuwa na damu ya mwezi kwa siku 7 zaidi na inakuja ikiwa nzito sana sio kawaida mpaka tuangalie no mpaka tu CCA tumuthime tumanithi na mao ethano kwata periods yaku kana ndaka ya mwikeli kana katatu kana ni prolonged ni heavy ingi tutokora heavy kana thin ni twenda mana kitu mini chau na ni twenda kwamba sisi akimundu mukanundu akame mathina maingi ala twasiama gyno kana endometriosis ni twasia kana pe mundu mutokora bleed ni kwenda kana ena fibroid kana ena wimbu wa mwana na uchungu pia kuna mwingine anauliza uchungu mwingi sana kwa uchungu inamaanisha kwamba kuna tatizo ndani ya uzazi kuntu tokora wina ula tuita uvimbe katika uzazi ama mawe katika nyungu ya uzazi ula wimbu tuitwa wa fibroid event tokora wako ni scan kana kadhimwa na kwa wina fibroid nunto makura we bleed kana chuma ndakame kana wakwebu eyuma kana isiawa iteibiku asira wamo katika madhina alama kwata aka kila kingi akanima kwata problems ya mundu la wana na mume wake aikwato ne bleeding kana kumanda kame pia usino thina kila kingi tona kweta thina usuni ni thina wa hormones kana yeto ita hormonal imbalance hormones kwenda ibitukanite ukasa kwenda sako ya pia ya MP ndio ya tanite undubailite itona kweta thina usiwa ku bleed wekalanga we bleed no thina wa hormones kana ukeda wina thina wa pelvic inflammatory kana PID mwala makwata semsi ya kimbi ni
na magakwetie mathina. Asante be mundu ngina kethi ana kuulia temoni maumo niki ayuma ni tunakutha we UTI kana STI kana STD kana infection ile kwata ziasia maumo kwina candidiasis kana candidiasis kwina sexual transmitted disease kana STD kana kwina alama kwa tathi na fungus kiko kila kilikase msiasili wala ndokono chuma uitemwa ni maumo ni twele kwamba thima tukama nai ni infection ya mudhamomo ile kukwatite ni wau kana ni mbio sina thina. Asante. Aya, ni kawaida kwa mtu kupata mtoto mmoja na akose kupata mtoto wa pili. Wewe atawamwendee kumangaliko si atala. Sio kawaida na ingine inaweza kuwa ni kawaida. Akaza kudakana wenga ya kumbia we kwata mwana umwe. Lakini ingine biki yako idakana no kwati mwana na wakwata mowau kana mathina mwene kwaku na makwete thinosu. Tona kwata blockage ya tubes kana kwata kwitha we infertility kana kwata wau ulo kwata kanza ya mumo sei kana mwala makwata au sei na makakwete thina ole kwata mwana ku infertility nuka na sina mathina maingi ndawa ila mundu motumia cia baadhi pill kana cia uzazi wa mpango ingenithi wa andu angi na ukitha kana inda wandi uthukuma undu balite kana ni abikia kumwaffect ukitha yu ila sako yake neither itothio no paindete hormones ndoma na siende tata na ukitha ni wakwatie mwana na no amambi ongi na ni waiye ku okay tala tukethe matuku 12 matuku 12 ngethea tala ukabuba kubi na flavors kana katikati watoto na Eastmat tala twithe aba utubingwite. Asante. Bethi ya kudia ni nini inafanya uchafu inatoka kwenye sehemu za siri? Uchafu ama kikokela kikuma sehemu ya kimbithi ni chikitona kumana na kikotu kitacha PID kana pelvic inflammatory kana ketha vena thina wa candidiasis kana candidiasis ni yetali no swa kumwa ni kiko kana kuna wina infection kana we muwau sehemu ya kimbithi. Aya, no dhamba senta kame. Different kana inda house ya blood cleansing na purification tunamitita sena yellow doctor aboti watu memo tusu ndakame yakuni athea na niwetha we sawa kulia daktari masaku akwataka na aba na we mukulia ongeaka kule kana nuka Mombasa kitwi mwithi ya novisi na nenda kwa mituki ni wala director kwa saa mwembea tino ndateka itatu unengelele ndamboka siaku kwambia muthenyani wa oni matuku kenda mama iyo wa nyanya muthenyani wa oni Saturday matuku kenda getha kambu itina wakanzi supermarket kuwa bika kambu kulia kanzi supermarket witna tusiani sina Blessed Kanani Hotel muthenyani wa kwambile matuku 11 ngetha ngiitia Makindu na Makindu ninye mwana Dr. Mwitha ngetha ngiita na ni baba kubi Peter Makindu Motors nomba yino naki mituki siba kuina police post kana toto ilelu ni wa wote na ingi tusiani sina Mutisia driving school wadhikabu na wakwata wisi witu ni Monday matuku 11 matuku 12 ngetha ngiitia Tala wakeli wa matuku 12 ngetha ngiitia Tala na Tala ni bakubi na Flavors Restaurant katikati watoto na Eastmart Supermarket wakatatu matuku 13 ngetha ngiitia Matu na kliniki cha Matu ni Dr. Mwithia uketha athokete onene na anduma Matu anduma Masinga anduma Kuya Muthesia na ngaliko cia Kakugu tukobane Matu pakwa kinatwa sako booking ubisi witu na kinatwa tukwate nebu twikatikati wa kinatwa na Prestige booking offices tubuka katikati uko utwethie huu na ukwate wite musio na wakana matuku 14 getha Kitui Town Mulimo Golovani ambe ubisi namba 50 na inya na wakatano matuku 15 getha Masaku na Machakos Town getha ngiite kliniki cha Rafika Bo Clinic kila ki Masaku na Masaku tibaba kubi na Rafi Supermarket kana Cooperative Bank welekele soko nomboka wa Masaku na matuku 16 tukethia Mutomo kwa Francis Sianda Dr. Mwithia nokeda akiita Mutomo na ndibu kwa Francis Sianda ni tina wa Mudha online stage itina wa Mudha online stage kana babeta wa Frajan Supermarket wako mbele wa matuku 11 Dr. Mwithia akethia Kibwezi baba kubina kwa Chula Sibitali wakili wa matuku 19 tuketha tukiitia Mombasa na kliniki cha Mombasa tuketha tukiitia Mombasa na nebu tujibebe wa Kenya Party kusianisha na KCB Mabetali na ingini Kathonzweni hotelini wa Ngomeni wakatatu wa matuku miongweli tuketha tukiitia Pau Petawa Matliku kwa Kimuti Chambio Inn matanisho Makilili na Changwasi
na wakana matuku 21 tukenda tukiitia Mulolongo pakuwi na 3D Hotel na tukiitia Mali Bus Park na wakatano matuku 22 tuikoma na ingi musini wa wote mwilika sokoni wa Mboka Malikiti katika tuwatazama Agravet na Cecil Hotel na indi nundu wa masabo ndi watu bingia kilungu kitu kiki mwanya witi wete tokwa kunundu osio wa Rafiki Herbal Clinic alama itame tumeanda wasia miti nyeni tawasalisha beti wa mbua